дар он умеду орзуи нек барои ояндаи дурахшони кишвар нуҳуфтаасту тоҷикистони соҳибистиқлол бо фаъолияти густурдаи он зери сиёсати сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артеш президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сӯи музаффариятҳои нав ба нав гомҳои устувор мегузорад. тадбири имрӯза ки бахшида ба рӯзи сарҳадбонони тоҷик амалӣ гардид нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар нисбат ба рушди ин ниҳод است. در همایش تنتنوی با این مناسبت کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی و دیگر شخصان رسمی اشتراک و سخنرانی نمودند. تاکید گردید که حمایت مرز و بوم دولتی در قطار ارزش‌های مقدس دولتی و ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر عنصرها و دستاوردهای ملت قرض شهروندی هر فرد کشور محسوب یافته در این ضمن مسئولیت بلند شهروندی را تقاضا می‌کند. از روزهای نخستین صاحب‌استقلالی تا به امروز بعد برقرار گردیدن حکومت کنستیتوسیونی در تاجیکستان صاحب استقلال مسئله حمایت مرز و بوم یکی از وظیفه‌های کلیدی به حساب می‌رود. تاکید شد در همایش. در قسمت دوم چهاربینی یک قطار خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با رتبه و نشان‌های سرسینگی و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. همچنین بخشیده بر روز سرحدبانان برنامه رنگین فرهنگی که فراگیر شعر و ترانه‌های وطن دوستانه بود پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. در تالار کاخ فرهنگ به نام ابو عبدالله رودکی شهر خوجند وابسته به مسئله‌های پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق، کم کردن تلفات آن و جمع آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده ملاقات سودمند کمیسیای دائم عمل کننده برگزار گردید. در ولایت سوق جلسه اوید به پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق دایر گردید. جلسه کاری با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده، رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده و اعضای کمیسیه دایر شده. مقصد اساسی آن تطبیق ثمرناک سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک امکانیت‌های موجوده، تامین پوره اهالی با نیروی برق، کم کردن تلفات نیروی برق و فهماندن محتوای تغییر و الهه‌های وارد شده به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید. سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین امنیت انرژتیک با وجود موجود بودن بعضی مشکلات ثمرناک عملی شده ایستاده است، ولی تطبیق پوره آن تنها در حالت امکان پذیر است که تمام نهاد دخلدار و خود جامعه مسئولیت شناسی نشان داده در رعایت قانونگذاری سهم خود را گذارند. در سخنرانی معاون پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان وابسته به تغییر الهه‌های وارد گردیده به کودکس جنایتی معلومات داده شده قید کرد که من بعد شخصانی که به دستکاری حسابکنک‌ها، دزدی برق و پیوست‌سازی غیر قانونی دست میزنند و جوابگیری کشیده میشوند. رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده ضمن سخنرانی قید نمود با مقصد نائل گردیدن به استقلال انرژتیکی در کشور از جانب دولت و حکومت تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چهاره‌های نظررس عملی شده ایستاده است. وابسته به افزودن شماره اهالی در مملکت و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور طلبات به نیروی برق سال تا سال افزایش می‌یابد. از این لحاظ یکی از راه‌های از این نارسایی رهایی یافتن صرفه‌کارانه و ثمرناک استفاده بردن نیروی برق باشد. با مقصد فهماندن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الهه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل سال 2025 تحت رقم 2163 و قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه‌ها به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل سال 2025 تحت رقم 2164 گروه کوری در اساس قرار رئیس ولایت از 29 اپریل سال 2025 تأسیس داده شد. آنها با اصول خانه به خانه و محله به محله به شهروندان، راهبران کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها نوابسته از شکل مالکیتشان واخورده محتوای طلبات قانونی ذکر شده و دستور و سپارش‌های سروری دولت را رسانیدند. در آخر بهر پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار، استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق، کم کردن تلفات آن و جمع آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده در نزد نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار، سرداران
کارمندان مقامات‌های حفظ حقوق ولایت، معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت، رئیسان جماعت‌ها، راهبران شبکه‌های تقسیمات برق، راهبران تکنیکی، ناظر و نظارتچیان در عموم تمام کارمندان ساحه برق ولایت وظیفه گذاری کرده شدند. در دایره برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخو که روزهای 29 31 مای در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در زمینه مرکز آموزش پریخو آزمایشگاه نظام اطلاعاتی پریخوی تاجیکستان را تأسیس داد. تفصیلات بیشتر در این خصوص. آزمایشگاه نظام ملی اطلاعاتی پیرخ‌های تاجیکستان با استفاده از عکس‌های ماهوارگی صفت بلند و دقیقیت بالا پیرخ‌ها را تحقیق نموده، مساحت آنها را در دوره انتخاب شده برای هر یک حوزه پیرخی معین می‌نماید. از روی مقایسه معلومات صرف آب و معلومات متئورولوژی بارشات و حرارت روندهای تشکلیابی و تنزلیابی پیرخ‌ها معین کرده می‌شوند. ضمن معرفی امکانیت‌های آزمایشگاه نو ذکر گردید که با دستگیری پیشوای ملت مبلغ گذاری به ساحه علم تدریجاً زیاد گردیده، افتتاح این پایگاه علمی ثمره همین دستگیری هاست. رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با اشتراک عالمان و کارشناسان و نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه فعالیت آزمایشگاه نظام اطلاعاتی پیرخ‌های تاجیکستان را رسما آغاز نموده، از دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه علم یادآور شدند. در آزمایشگاه مذکور تمامی پیرخ‌های تمام حوزه دریای جمهوری تاجیکستان به طور رقمی در بازه وارد کرده شده است و میتواند که همه ساله سایقل یابد و این آزمایشگاه می باشد که در سطح جهان انگشت‌شمار می باشد. ما می توانیم که برای استفاده عموم تمام پیرخ‌های تاجیکستان مساحت آنها با تمام صفات‌هایش به خود خاص وابسته به ریلیف جایگیرشویشان همه خصوصیت‌هایشان در آنجا با 3 زبان درج شده است که برای استفاده تمام خواهشمندان دسترس است. همچنین امروز با اشتراک نماینده اجنسی بین المللی نیروی اتمی آزمایشگاه صفت آب، سانیتاریا و ایزوتوپ‌های مرکز آموزش پیرخ‌های اکادمی افتتاح گردید. فعالیت آزمایشگاه مذکور قدم نخستین در راه تشکیل نمودن نظام ملی اطلاعاتی پیرخ‌های تاجیکستان محسوب شده، پس از تهیه کامل آن در روند استحصالات تطبیق می‌گردد. لابراتوری که در اکادمی علمی تاجیکستان در مرکز آموزش پیرخو است، یگانه لابراتوری است که اوید با آموزش پیرخو هستند و با طریق ایزوتوپی معین میکند که در کدام حالت هستند و تحقیقات ها چگونه هستند، یعنی که همچون یک پاسپورت پیرخو هستند که حالت تنزلیابی آنها رو معین میکنند، این انکشاف آنها رو معین میکنند. برای همین هم دستاوردهای خیلی نظر هستند و معرفی کننده دستاوردها نسبت به پیرخو است. اطلاع داده شد که اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در دایره نقشه چرابینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرخ‌ها برگزاری 2 کنفرانس بین المللی 3 چرابینی کناری و برگزاری دیگر چرابینی‌های سطح بین المللی را راه‌اندازی نموده، عالمان زیاده از 20 نامگوی کتاب و مونوگرافیا و دستورهای تعلیمی را بخشیده به سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخ‌ها تهیه و نشر نمودند. در دایره چهاربینی‌ها بخشیده به روزهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، اعضای فعال این تشکیلات مهم سیاسی به شهر اسفر تشریف آوردند. راه‌های تطبیق ثمرناک هدف‌های سازنده برنامه حزب و آشنایی با فعالیت ساختارهای ابتدایی محور این چهاربینی را تشکیل داد. جهتی در عمل تطبیق نمودن هدف‌های عالی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با مقصد تقویت بخشیدن کارهای داخلی حزبی در تشکیلات‌های حزبی، مبادله تجربه کاری کمیته‌های اجرایی حزبی شهر و ناحیه‌های ولایت سوق و ثمرناک استفاده بر تجربه‌های پیشقدم فعالیت تشکیلات‌های ابتدایی حزبی، گروه‌های کاری در هیئت کارمندان مسئول دستگاه کمیته اجرایی ولایتی و رئیسان کمیته‌های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت در دوره چهاربینی روزهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به شهر اسفر تشریف آوردند.
نخست اشتراکچیان جهت ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن و دولتداری ملی خلق تاجیک بر پایه مجسمه شاه اسماعیلی سامانی گلچنبر گذاشتند. اشتراکچیان روزهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در همایش جوانان شهر اسفره تحت عنوان جوانان نسل‌های آینده‌ساز دولت و ملت اشتراک نمودند. باید قید کرد که جوانان یکی از قشرهای اساسی جامعه و نیروی پیشبرنده کشور به حساب می‌روند. در دوره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با راهبری خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تربیه جوانان، دستگیری آنها و فراهم آوردن شرایط مساعد رشد و تحصیل فعالیت توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. امروز جوانان تاجیکستان در همه ساحه‌های حیات کشور از جمله علم، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش، تکنولوژی‌های معاصر، اداره‌کنی دولتی نقش موثر دارند. آنها با علم و دانش تشبس‌های نوآورانه و وطن‌دوستانه صمیمی بر رشد و پیشرفت جامعه سهم می‌گذارند. برنامه فرهنگی اهل فرهنگی شهر انجام بخش چاره‌بینی بود. اشتراکچیان روزهای حزب از جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت بازدل به آمد آوردند. اینچنین مهمانان از روند استحصال و کارکرد میوه خشک در کارخانه مذکور دیدن نموده فعالیت تکنولوژی و سهم این کارخانه در رشد اقتصادیاتی ملی و تامین جایهای نوی کاری را مثبت ارزیابی نمودند. در مملکت با مقصد سهمگذاری در تامین امنیت اوضاع‌قواری مدنیت زمین استفاده بری بهتر می‌گردد. با استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی از جمله قطعه زمین نزد حولگی، ساکن ناحیه واسع نورخان عظیموف از حساب آبچکاری حاصل خوب به دست آورد. خوجا نظریف تجربه دهقانی او را در گزارش خود پیگیری کرده است. اینجا قطعه زمین نزد حولگی ساکن دهه توگارک ناحیه واسع نورخان عظیموف است. این دهقانی اصیل مشغول جمع‌آوری حاصل کشتکاری در کارتوشکا می باشد. بخی هر نهال کارتوشکا را با جرأتانه بل میزند. از هر دانه کشت نمودش از 10 تا 15 دانه کارتوشکا انا همین گونه محصولات از لحاظ اکولوژی تازه جمع آورده ایستاده است. امسال نو بسته به آنی که برونگری خیلی کمتر هم شده باشه، ما امو خیلی دهقانی کردیم، همه نمودای امو پروی مینرالی و غیر مینرالی و دیگر چیزا و زهرا را استفاده بردیم، خیلی حاصل گرفتیم. با همون چنین کار کردمون ممکن 150-170 سنتر حاصل داده ایستاده است. ما همون خراجاتمون میپوشونیم. زمین نزد حولگی در 5 سوتیق در کارچوکا کردم، این حوض میچینم باید جای امیره ما کپوس کنم. دیگه حاصل ما زمین ثمرناک استفاده میبریم. زمین نزد حولگی اشور نورخان عظیموف با قطعه جدا کرده است. اینجا محصولات گوناگون پرورش نموده است. این قطعه که آن را برای کشت تکراری آماده نموده است گرمخانه سیار بود و در اینجا پرورده های نیال های پمیدار سبزانیده آنها را به زمین های کشاد پوشانیده است. اما که نورخان در برابر آن که هر وجب زمین نزد حولگی‌اش را ثمرناک استفاده کرده است، در مساحت 1 هکتار خوجگی دهقانی خورشید را راهبری دارد و این زمین ها را هم عاقلانه استفاده میبرد. سمت فعالیت این خوجگی و صوبه آبچکاری روانه گردیده است. در این زمین ها محصولات های این زراعت ها خوب میرویند، زیرا که این دهقان به قدر زمین رسیده آن را با غذاهای سری وقتی تامین می نماید. ما امسال در مساحت 10 سوتیق زمین پلک کدو کردیم. برای اون که همین کدو در گرمی ها حاصل نمیبنده، به همین خاطر ما در همون بری کدو هم برای دو حاصلگی و هم برای که کدو در سلخنی بتگفته خب جگوری را شنوندیم که جگوری کدو در بین جگوری نوده کنه و حاصلناک شود. به همین خاطر ما کدو جگوری دو حاصله کردیم. این شب و روز او سرکار می باشد. میگوید که وقت پیشگیری حشرات های ضررآور رسیده است. از این رو برای پیشگیری تلفیابی حاصل با توصیه متخصصان از زهردارها استفاده می نماید. نورخان عظیموف در انجام دادن کارهای دهقانی تغییرات های طبیعت اقلیم را نگاه کرده عمل می نماید. در اندیشه هست که این سال نظر به سال گذشته گرمی 10 روز پیش آمده است و حاصل محصولات های کشتکاری دشت را بر وقت‌تر جمع آوری می نماید. گزارش خوجا نظریف خدای نظر زوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.
дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат бо бунёди мактабҳои замонавӣ дорои шароити хуби донишомӯзӣ сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла ноҳияи шаҳри нав ба маротиб хубтар гардидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши Бахтиёр Қодирзода. бо мақсади беҳтар намудани шароити таълим ва фароҳам овардани муҳити мусоиди таълимӣ барои хонандагон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 воқеъ дар деҳаи Баҳористони ноҳияи шаҳри нав аз ҷониби роҳбарият ва масъулини муассиса тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. омӯзгорони ин муассиса дар баробари дигар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои кишвар дар самти таълиму тарбия кӯшиш ба харҷ дода тадбирҳои заруриро рӯи кор оварда истоданд. бо дарки масъулияти баланди касбӣ омӯзгорон талош доранд ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносию хештаншиносӣ ва донишандӯзии босифат тарбия намоянд. имрӯз дар муассисаи мо омӯзгорони бо таҷриба боиси ифтихор аст ки кор ва фаъолият менамоянд ва ба мо хонандагон дарс медиҳанд. мо хонандагон бояд ҳамаи ин корҳои омӯзгоронро қадр намоем ва кӯшиш намоем ки дар озмунҳо номбардори муассисаи хеш ва номбардори омӯзгорон гашта сазовори ҷойҳои намоён гардем. лозим ба зикр аст ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 деҳаи Баҳористон маркази инкишофи кӯдак низ ташкил гардидааст ки он имконияти васеъ барои рушди қобилиятҳои зеҳнӣ, истеъдоди эҷодӣ ва малакаҳои иҷтимоии кӯдаконро фароҳам овардааст. аз соли 2015 дар муассисаи рақами 20 маркази инкишофи кӯдак ташкил намуда то инҷониб фаъолият мекунад. дар маркази инкишофи кӯдак дар Дубас 2 мураббия вобаста карда шудааст. барои рушди инкишофи зеҳнии кӯдак мураббияҳо аз фанҳои забони русӣ ва англисӣ машғулиятҳоро бо забони тоҷикӣ масалан мебаранд. дар рафти машғулиятҳо аз китобҳои бадеӣ барои рушди инкишофи зеҳнии кӯдак аз технологияи муосир истифода мебаранд. мақсади асосии амалисозии иқдомҳо дар самти рушди илму маориф ин баланд бардоштани сатҳи саводнокӣ ва маърифатнокии ҷомеа, такмил ва баланд бардоштани сифати таҳсилот, ҳамзамон тарбияи мутахассисони соҳибмаърифат ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба ҳисоб меравад. вилояти Хатлон дорои мавзеъҳои зиёди таърихиву сайёҳӣ буда бо табиати дилфиребу боду ҳавои нотакрораш қалби ҳазорон сайёҳи дохиливу хориҷиро тасхир кардааст. аз ин ҷост ки ҳамасола сайёҳони зиёде аз шаҳру навоҳии ин вилоят дидан карда бо ин васила дар рушди соҳаи туризм ҳиссагузорӣ мекунанд. дар баробари ин масъулин пайваста бо роҳандозӣ намудани сафарҳои сайёҳӣ минтақаҳои рушд кардаи вилоятро муаррифӣ месозанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо Искандар Давлатов ва Толибҷон Сайфов. ин гурӯҳи ҷавонон сайёҳони дохилӣ ба ҳисоб мераванд. аниқтараш онҳо дар доираи сафари сайёҳии ташкилнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба тамошои диёри нозанину зебоманзар ва табиати дилкашу форами минтақаи кӯлоби вилояти Хатлон баромаданд. сафари сайёҳии мазкур таҳти унвони рушди сайёҳӣ омили пешрафти кишвар рӯи кор омада, дар он беш аз 50 нафар кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонони фаъол ширкат варзиданд. мо имрӯз бояд ки васеъ имкониятҳои сайёҳии ҳудуди вилоята на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тамоми дунё бояд мо муаррифӣ кунем, то ки ҷалби сайёҳҳои хориҷиро бисёртар кунем ба ҳудуди вилояти Хатлон, махсусан ба ҳудуди ноҳияҳои зебои кӯҳии ҳудуди вилояти Хатлон, минтақаи Кӯлоб, ки мақсади асосии рушди сайёҳии дохилӣ аст ва на танҳо рушди сайёҳии дохилӣ, рушди сайёҳӣ дар умум. сафари сайёҳии мазкур ба иштирокчиён имконият фароҳам овард то аз навоҳии Балҷувону Ховалинг, Муъминободу Восе ва шаҳри Кӯлоб дидан намоянд. бояд гуфт ки ҳадаф аз ташкилу роҳандозӣ гардидани ин сафар тарғиби мавзеъҳои сайёҳии вилоят унвон мешавад. аз ин рӯ ҳайати ин сафари сайёҳӣ бештар ба мавзеъҳои хушманзар ва таърихию тамошобоби шаҳру навоҳии болозикр рафтаю бо таъриху тамаддуни ин минтақа ошно гаштанд. осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи Балҷувон, хонамузеи Восеи Қаҳрамон, кӯҳи барои аксар ошною диққатҷалбкунандаи чилдухтарон ба ин монанд даҳҳо мавзеъи тамошобоби минтақаи Кӯлоби Бостонӣ аз зумраи он маконҳое буд ки дар ин сафар иштирокчиён аз он
دیدن کردند. آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه بلجان از دو شعبه عبارت میباشد: شعبه etnogrافی صورت عملیات جنگی و شعبه خواجگیداری موجود میباشد. در همین دو شعبه که مقصد موجود میباشد از عصر سنگ تا عصر برنج نگارها مقصد به معرض تماشا گذاشته شده است. در برابر موضع‌های تاریخی همچنین ضمن این سفر جوانان از زیارتگاه شاه نعمت‌الله ضرابی سلطان اویس قرنی دیدن نمودند که طبیعت زیبا و نوتکرار این موضع مفتون کننده بود. یک گروه جوانان فعال ولایت ختلان به ناحیه مومن‌آباد یعنی موضع چلدختران تشریف آوردند و ما آنها را همچون مهمان همچون سیاح داخلی قبول کردیم و استقبال گرفتیم. شام جوانان تشکیل کردیم و می‌خواهیم که با روح بالیده و خاطر جمع آنها از موضع چلدختران دیدن نمایند. این اقدام بهترین است. در شهر کلاب بازدید جوانان از آرامگاه میر سعید علی حمدانی آغاز گردید. بعداً اشتراکچیان سفر وارد آثارخانه تاریخ و کشورشناسی 2700 سالگی شهر کلاب گشته با تاریخی بای و رنگین این دیار شناس گردیدند. همزمان در این روز اشتراکچیان سفر مذکور از قلعه هولبوک و موضع تماشاباب و تاریخی کل قینر ناحیه واسع دیدن کردند. طبق اطلاع در 4 ماه سال 2025 به ولایت ختلان 272454 نفر سیاحان داخلی و خارجی وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2024 133548 نفر زیاد می باشد. از این شماره 248591 نفر را سیاحان داخلی و 23863 نفر باقی مانده را سیاحان خارجی تشکیل می دهد. در شهر سور دوری نوبتی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار شد. برای در سطح بلند و ایل ساختن این تدبیر شرایط مساعد مهیا گردیده، جریان برگزاری آن در سطح ضروری براه مانده شد. در شهر سور دوره دیوم آزمون علم فروغ معرفت آغاز گردید. دوره اولی آن در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تیپ نو و کالج و لیسه‌های شهر دایر شده. از نتیجه آن 2226 نفر به دور شهری راه خط گرفتند. هیئت یکمون که 11 نفرشان نامزد علم می باشند در دوام 3 روز دانش نظریوی و کارهای عملی داوطلبان را از روی فنهای بیولوژیا، شیمیا، فیزیکا، تکنولوژی معاصر کمونیکاسیا و نوآوری در ساحه کشاورزی مورد سنجش قرار می دهند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار ضمن صحبت با داوطلبان ابراز نمود هدف از اعلان کردن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعی دقیق و ریاضی توسط تشکل تفکر تکنیکی نسل جوان کشور مساعدت به رشد با نظام اقتصادیات ملی، همچنین جاری کردن علمهای زمانوی و تکنولوژی معاصر در استحصالات می باشد. گفته شد که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در تقویت آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و بازیافت استعدادهای نو نقش مؤثر می‌گذارد. آزمون در بناهای مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار، کالج طبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دایر گردیده برای داوطلب هر یک نامیناسیا اتاق علاهیده و مجهز با اسباب‌های عیانی تعلیمی جدا شده است. برای انجام دادن کارهای تجربوی عملی نیز در مؤسسه‌های تعلیمی شرایط و امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شده است. آزمون 4 روز دوام یافته غالبان صاحب افتخارنامه، مکافات‌های پولی و مالی و راهخط به آزمون جمهوریوی می‌گردند. در ناحیه لخش باشد مرحله ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح بلند گذرانده شد. مسئولان برگزاری این چاره‌بینی مهم ذهنی تاکید داشتند که سال از سال تعداد داوطلبان آزمون از حساب نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی رو به افزایش دارد. در ناحیه لخش دوری ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. در دوری ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است 320 نفر از روی 4 نمیناسیا اشتراک نمودند. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، چهره‌های نوی سخنران، دریافت استعدادهای نو و انکشاف قابلیت ایجادی نگرانیده شده است. خوانندگان دانش و معلوماتی از خودنموده خویش را در نزد حکمان آزمون بیان نموده بهر مشرف گردیدن برای اشتراک در دورهای بعدی تلاش می‌ورزند.
андешарониҳои сирокчон аз бар намудани теъдоди зиёди шеърҳо қироати хуби ашъори адибон аз он шаҳодат медиҳад ки таҷрибаи малакаи иштирокчон сол то сол рушд менамояд. донишан дар дил чароғи равшан аст ваз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. ман ҷураева тахмина хонандаи синфи ноҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақамияки ноҳияи лахш мебошам. тӯли 4 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ иштироки фаъолона менамоям. аз номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок карда ва ҳоло ба даври минтақавӣ рохат гирифтам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо кӯдакон чунин озмунҳоро фароҳам овард. рафти даври ноҳиявии озмун нишон медиҳад ки иштирокчиён имсол ҳамаҷониба омодагӣ гирифта баъд аз tovардҳои назаррас умеду боварӣ доранд. ҳунар инсонро ҳамеша бузургию шаомат бахшида боли дарӯ мегардонаду миёни омма соҳибно месозад. миллати тоҷик аз азал соҳибҳунар буданд. наслҳои имрӯза низ анъанаҳои ҳунармандиро идома мебахшанд. ҳамкорони мо роҷеъ ба ҳунари танӯрсозӣ як сокини ноҳияи кушоёни вилояти хатлон гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. дусанбой игитов сокини 71-солаи ҷамъияти шаҳраки ноҳияи кушониён аст. ӯ беш аз 50 соли умри худро ба зинда нигоҳ доштани ҳунари аҷдодӣ сарф кардаю маҳз аз ҳисоби танӯрсозӣ боли рӯзгорро мекашонад. ҳунари ҳамин халқи қатӣ машғуле меёрам. устозомон ёд гирифтагӣ. хуб кормон зимистону тобистон ҳамин дуруни хонада ҳамин корай. ягон дигар хел кор намекунем. метонда мисол арматур мондагӣ боре инда ҳам ҳамин пашм хуш карда мешавад. шуғл ва кори ин марди ҳунарманд асосан омода кардани кураи махсусии нонпазӣ буда бо ин васила миёни мардум обрӯю эътибори хоса пайдо кардааст. ҳамин аст ки ӯро имрӯз аксарият ҳамчун беҳтарин устои танӯрсоз мешиносанду иззаташро ба ҷо меоранд. дар асл ӯ низ мисоли ҳазорҳо сокинони касбу кори гуногун бо баҳои хубу аъло хатм кардааст. аммо меҳри беандоза нисбати касби падару бобогӣ дубора вайро ба кулбаи танӯрсозӣ овардааст. мана ҳамин лой 78 килоай. мисол як одам мегӯяд ки ғавзтар карда бите ӯра мо то 180-190 килора тандор мекунем. лекин нумои одам вазнитараи калонаве. душанбе иси сари хосор кӯлоб данғара таксиёе ки автоста зада места ана ҳамиё биён пуштиша як тараф бор мекунанд 4 та пассажир мегира мерава. шогирдом ай 20 зиёдай 8-10таш кор кардастай. дусанбой игитов дар ин шабу рӯз серкору серташвиш аст. чун маҳз дар ин айём фармоиши маҳсули дасти ӯ бештар мегардад. мардум ки дар фасли сармо наметавонанд танӯр харидорию насб кунанд аз ин рӯ қабл аз фаро расидани фасли зимистон ин корро анҷом медиҳанд. дар натиҷа ташвишҳои танӯрсозон махсусан акои дусанбой имрӯзҳо бештар мегардад. талабот да нигоҳ карда мекунем. ина мисол як рӯза 4 та талабот да мисол харидор агар чӣ шава ҳамо харидор чиша мега мо ҳам ба диди ҳамон харидор мувофиқи табш ҳамонро карда метиҳем тайёр мекунем. хоб ҷош мешава 4 та 5 та мекунем ҷош мешава 1 та 2 та мекунем. ҳама хеле ин кор асосан мо хока дастӣ бор мекунем. дастӣ гуфтагӣ ин хока чинда бор мекунем. ай ҷош мисол трактор қати бор кунӣ хоки мисол бегона ягон қум санг ё хоки сиёҳ арлашида меояд. ай бо не бино ба нақли ин марди танӯрсоз ӯ давоми ин ҳама сол боре нашудааст ки танӯрро аз пеши худ созад. зеро фармоишгарон зиёданду танӯрҳоро низ ӯ танҳо пас аз дархост гирифтан бо табъи дили худи мизоҷон омода мекунад. маҳсули даст ё худ танӯри сохтаи акои дусанбой нарх ва арзиши муайяне надорад. зеро ӯ мегӯяд ман ба меҳнатам баҳо намегузорам. инро бигзор фармоишгару харидорон монанд. хушбахтӣ ва саодатмандии ин ҳунарманд ҳам дар меҳнати ҳалолу шогирдони меҳрубоне ки ӯро иҳота карданд мебошад. аз ин рӯ вай давоми як сол наздики 600 ё бештар аз ин танӯр сохта ҳоҷоти эҳтиёҷмандонро ба танӯрҳои хушсифат бароварда мегардонад.
ҷомеаи ҷаҳонии ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалиро оид ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол якдилона пазируфт. Ба ин муносибат дар тоҷикистон ҳам силсилаи тадбирҳои варзишӣ ба монанди ифтитоҳи иншооти соҳавӣ, мусобиқаҳои футбол ва дигар чорабиниҳои идона сурат гирифтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. ин бозингарон дарси махсуси соҳавиро нагирифтаанду назди мураббиёни футбол ҳам тамрин накарданд. касбу корашон куллан дигар аст ва умумияте ба футбол ҳам надорад. аммо аз он ки дилбастагӣ ба ин бозӣ доранд, бо тамоми шавқу завқ дар ин мусобиқа иштирок доранд ва ҳадафи ин тадбир ҳам маҳз бештар кардани ин дилбастагии онҳо ба футбол ва оммавигардонии он дар ҷомеа аст, мегӯянд масъулин. баргузории мусобиқаи мазкурро ҳозирин дар баландбардоштани маҳорати варзишӣ байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ муфид арзёбӣ карда, пиёда намудани онро дар байни муассисаву корхонаҳои давлатӣ некмаънӣ дод намуданд. ба иттилои масъулин, ин маротибаи чандум аст ки мусобиқоти кушоди даставӣ оид ба футболи хурд байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ баргузор мегардад. мақсад аз ташкил ва баргузории тадбири мазкурро масъулин дар оммавигардонии варзиш ва рушди футбол дар кишвар маънӣ дод карданд. дар ин мусобиқа зиёда аз 20 дастаҳо иштирок варзиданд. ҷои якум насиби дастаи раёсати РХД вазорати корҳои дохилӣ, ҷои дуюм раёсати РВКДН дар нақлиёт ва ҷои сеюм хадамоти давлатӣ муҳофиза сазовор гардиданд. асоси муваффақияти даста дар сарҷамъи даста буд, дар якдигарфаҳмӣ буд, дар тамринҳое ки пеш аз бозӣ мо бо ҳам тамринҳо мекардем, якдигарфаҳмӣ мекардем ва ҳар футболист, ҳар як бозингар вазифаи худро иҷро мекард ва мо иттифоқу сарҷамъ ки будем, ягона асоси муваффақияти мо дар ҳамин буд. дар оянда ҳам хел нақш гирифтем ки бо хубтару беҳтар бозӣ кунем ва ҷои аввалро ишғол намоем. фоидаи ҳамин мусобиқа ба мо аввалин дараҷа барои саломатӣ буд ва барои якдигарфаҳмӣ буд. дар маросими ҷамъбастии мусобиқа роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ иштирок намуда, тадбири мазкурро байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ нек арзёбӣ карданд. мусобиқаи футбол давоми як моҳ сурат гирифта, дар натиҷаи ин дидор аз ҷониби кумитаи тадорукот ғолибон бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоёқа дар шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ибтикори президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дастгирии Созмони Милали Муттаҳид расман пазируфта шудааст, фестивали идонаи футбол баргузор гардид. дар ҳамоиш тазаккур доданд ки футбол ҳамчун варзиши дӯстдоштатарини ҷаҳонӣ дар байни ҷавонон на танҳо маъруфият, балки аҳамияти тарбиявию солимгардонӣ низ дорад. таърихи ин рӯз ба номи миллати тоҷик ва ташаббусҳои пайгиронаи Рустами Эмомалӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон пайванд буда, ин иқдом тоҷикистонро дар харитаи ҷаҳонии футбол муаррифӣ мекунад. бояд гуфт ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон бо ҷалби ҳазорон кӯдакону наврасон ва дӯстдорони ин намуди варзиш ҳафтаи футбол идома дорад. чорабиниҳои оммавии варзишӣ, мусобиқаҳо, дарсҳои маҳорат ва вуғориҳои мавзӯӣ ҳам дар марказҳои калон ва ҳам дар минтақаҳои дурдасти кишвар баргузор мешавад. дар идомаи чорабинӣ бо рӯҳияи баланди варзишӣ ва ҳамгироии хонандагон дар фазои дӯстию эҳтиром, бозии финалии футбол байни дастаҳои синфҳои 8 ва 9 ва ҳамчунин омӯзгорон баргузор гардид ки дар натиҷа ғолибони мусобиқа бо ҷоми литсей ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бо мақсади сазовор истиқбол намудан аз рӯзи ҷаҳонии футбол ки минбаъд бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар сартосари олам санаи 25 май таҷлил карда мешавад, дар маҷмӯаи варзишии тозабунёди ҷамъияти деҳоти панҷруди ноҳияи ҳамадонӣ мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба футбол баргузор гардид. дар бозии ниҳоии мусобиқа ки бо иштироки дастаҳои наврас аз ҷамъияти деҳоти панҷруд баргузор шуд, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҳамадонӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, муассисаи давлатии мактаби варзишӣ, соҳибкорону шахсони варзишдӯсти ноҳия ва дигар шахсони расмӣ ширкат намуда, роҳандозӣ шудани чунин мусобиқаҳоро миёни дастаҳои наврасон муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. иброз гардид ки ба хотири дастгирӣ аз дастуру супоришҳои сарвари муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳудуди ҷамъияти мазкур бунёди иншооти наву замонавӣ ба роҳ монда
карда шуда. Инак дар ин маҷмӯаи варзишӣ бо ширкати Наврасон аввалин мусобиқаи варзишии ташкилу роҳандозӣ карда шуд. даври ниҳоии мусобиқа бо иштироки ду дастаи навраси ҷамоати мазкур аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузор шуда баҳри ҳозирин бозии ҷолибу диданӣ нишон доданд. бинобар иттилои сарвари мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ Бахтиёр Саадуллозода, беҳтарин футболбозони мусобиқаи мазкур ба дастаи якачини ноҳия ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои минтақавӣ то 14 сола шомил шуда барои роҳ ёфтан ба дастаи хатлон ду талош меварзанд. бозиҳои ниҳоӣ бошад басо ҷолиб ва сергол ҷараён гирифт ки дар вақти асосӣ дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар чорголӣ ба ҳадаф расонида ниҳоят дастаи ғолиб тариқи силсилазарбаҳои пеналтӣ муайян карда шуд. дар ин сабқат Наврасон аз дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 38 аз деҳоти киштиҳои ҷамоати Панҷруд ғолиб омада сазовори мақоми аввал шуданд. мусобиқа бисёр дар сатҳи баланд гузашт. кӯдакон маҳорати хуб касбӣ нишон доданд. дар натиҷа ҷои якумро дастаи муассисаи рақами 38, ҷои дурум муассисаи рақами 10 ва ҷои сеюм муассисаи рақами 15 ишғол намуданд. дар ҷанбасти мусобиқа нахуст ҷоизаҳои инфиродӣ барои дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлавар ва беҳтарин футболбоз аз ҷониби ширкаткунандагон тақдим карда шуд. ҳамзамон дастаҳое ки мутаносибан ҷойҳои ифтихориро ба даст оварданд бо медали ифтихорномаҳои ташкилкунандагони мусобиқа тӯҳфаҳои хотиравӣ ва дар вазъияти тантанавӣ бо ҷоми раиси ноҳия сарфароз гардонида шуданд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар маҷмӯаи варзишии ҷамоати деҳоти Панҷруди ноҳияи ҳамадонӣ аввалин майдон барои футболи соҳилӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон бунёд гардида истодааст. масъулони соҳа ҷиҳати мутобиқ намудани майдони мазкур барои ташкили мусобиқаҳои варзишӣ аз намуди футболи соҳилӣ ва ба машқу тамрин фаро гирифтани Наврасон аз рӯи ин риштаи варзиш ки ҳамакнун дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли ташкилёбӣ қарор дорад сайю кӯшиш намуда умед бар он доранд ки дар ин риштаи варзиш низ варзишгарон ва дастаҳои муваффақро ба майдонҳои футболи ҷаҳонӣ мебароранд. мо ният дорем ки дар анамин майдони футболи соҳилӣ боз гурӯҳҳои нави хурдсолон ё мактабачагонро таъсис диҳем ва футболи соҳилиро ҳам низ дар ноҳияи худ рушд диҳем. ҳамаи ин ободкориҳо дар ноҳияи ҳамадонӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол рӯи кор гирифта шуда баргузории мусобиқаҳои футболи соҳилӣ дар рӯзҳои баъдӣ дар арафаи иду ҷашнҳои давлатӣ ба таври васеъ ба роҳ монда мешавад. роҳбарияти кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ки ҳамасола дар саросари ҷаҳон 25 май қайд карда мешавад ба ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рафта бо тарбиятгирандагони мактаби-интернати Саричашма вохӯрӣ доир намуданд. дар ин вохӯрӣ оид ба ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ва Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ва қабули он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ёдовар шуда қайд карданд ки футбол муттаҳидкунандаи наслҳо ва қосиди сулҳ буда дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муассир мегузорад. аз ҷониби роҳбарияти кумитаи мазкур ба тарбиятгирандагони мактаб-интернат сарулибоси варзишӣ ва тӯбҳои футболбозӣ тақдим карда шуд ки боиси хушнудии онҳо гардид. тарбиятгирандагони муассиса ки дар мусобиқаҳои сатҳи гуногуни футбол иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд дар назди ҳозирон ба дастаҳо ҷудо шуда ҳунару маҳорати футболбозии хешро нишон доданд. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим рушди бозии футбол ҷалби наврасону ҷавонон ба ин намуди варзиш ва оммавигардонии варзиш бо ин роҳ пешгирии зуҳуротҳои номатлуби ҷаҳони имрӯза аз қабили экстремизм ва терроризм дар деҳоти гулистон ноҳияи восеъ мусобиқаи кушоди бозии футбол доир гардид. дар ин чорабинӣ ки бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дастгирии соҳибкорон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол роҳандозӣ гардид 8 дастаи футболбозон аз 8 деҳаи ин ҷамоати деҳот ширкат варзиданд. рафти ин бозиҳо даҳҳо нафар мухлисони ин намуди варзишро ба ин толори варзишӣ овард. озмун дар байни 8 деҳа баргузор гардид. во дар оянда кӯшиш мекунем ки байни ҳамин деҳаҳо мусобиқаҳоро зиёдтар баргузор кунем то ин ки чеҳраҳои намоён аз байни деҳаҳо дар ҷамъиятҳои баланд дар дастаҳои баланди ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳуриявӣ иштирок кунанд.
қисмати финалӣ ин мусобиқа байни дастаҳои футболбозони деҳаи Файзобод ва деҳаи Меҳробод бо мушоҳидаҳо аз шумораи мухлисон бисёр диданӣ гузашт. Бозингарони ҳарду даста ҳам ки имкониятҳои бисёри хуби голзанӣ доштанд, кӯшиш намуданд ки бартариро ба даст гирифта ғолиби мусобиқа гарданд. Бозӣ ба фоидаи футболбозони деҳаи Меҳробод анҷом ёфт. дар ҷамъбасти мусобиқа бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои молӣ қадр карда шуданд. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон ин сурати хуштаманнон дорем. хайр.